सोकपगी लाइकनरखिबा नागासिंग डिस्चार्ज तौखरे तमथिना हाटपी खरबा नागा मिसम तरुके असुंबा वायल पियो हाइना सल्लिबा थासगी कुंदा कांगपोकपीदा खोंजंग संगसिनबदा सिक्योरिटी फोर्स के का हेनबा थवोंगदा सोकपदगे जेनिम्स हॉस्पिटल दा लाइकनरखिबा नागा मरी ngasi डिस्चार्ज तौखरे डिस्चार्ज तौखरबा मियोसिंग अदुदे कांगपोकपीगी मखान विलेजदगी पी आसेनबौ सही निफुमरी अपोकपा पौरामजिम सुनविवौ सही तरातरेट अपोकपा पाउजेंगबौ कोनसाखुलदगी विखौलियु सही कुंथ्रा तरुक मपुरोबा फेंगरोंगवी अमदी खुनखु नागा विलेजदगी विलुबौ मरेनमै सही कुंथ्राउमदोय अपोकपा मानसिनबौने जेनिम्स हॉस्पिटल दा लाइकनरम मियोसिंग अदुदा हॉस्पिटल अदुगी स्टाफ सिंगना पीकेबा ट्रीटमेंट अदुबु अपेनबा फोंदोकनरकले नर्सिंग अमदी डॉक्टर सिंगना थवाई हक्सांग यावना लाइकनबना मरम ओइरगा अथुबदा फगलकपा ngamkhibani haide nakala moromda जेनिम्स की रिलीफ कमिटी दा लाइकनरिबा सिंग अदुगी मतेंग ओइननबा सेनफम कयासु टेंगबांगलाखे बसिंगी मनुंगदा सेराम बोबो मैतै कोंगपाल लाई हिदेल लमजिंग मेरापाइबी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन बिसोया लोइतोंबा ईस्टर्न पॉपुलर क्लब खुराई KNYT खुराई चाइ थबिलेरा ट्रेडिशनली तारो खुराई अमसोंग सापम विसर्जन मेतैना रिलीफ कमिटी दा सेल गी टेंगबांग पिरखिबा मियोसिंग अदुबु जेनिम्स रिलीफ कमिटी गी माइकैदगी थमोइ सेंगना थागतपा फोंदोकले हाइनासु कमिटी अदुना फोंदोरकले NH2 दंगासिसु एयरपोर्ट याउदना पैसेंजर चनी हेन थाखरे हरे इम्फाल दिमापुर गुवाहाटी लंबी नेशनल हाईवे 2 दा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अमोहना हौरकपगी निनिसुबा नुमिता ngasi पैसेंजर चनी हेन पुन्ना बस मरी अमदी विंगर तरुकता इम्फाल दगी थाखरे गाड़ी सिंग अदुंगा सायु पुंग 10 ताबा मतमदा इम्फाल गे खुमल लंपाकता लैबा ISPG दगी थाखिबने अमरोम दंगारा हानबा ओइना इम्फाल दगी थाखिबा पैसेंजर चामगा कुनगा मंगा अदु ngasi गुवाहाटी दा टेक्ता कायदना यौखरे हारे नेंसिंगबा याइ कुमजा 2023 गी मे 3 दगी थोलखिबा कांगलुपकी इरांग असिना मरम ओइरगा हारिबा NH2 गी लंबी असिदा सथोक असिन तौबदा अथिंगबा लैबदगी सही अहुम हेना ट्रांसपोर्ट बस सर्विस असि मतंग कुइना लेपतुना लैखिबदगी लमदम असिगी मियामना लंबी असि फ्री ओइना चटपा याहनगदबनि हाइना लेंगाकता तक्सिनदुना लाखिबादु अगस्त 9 दा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचांद सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमचा किवगेन अमदि साइतुगी MLA हाउखोलेट किवगेना नेशनल हाईवे सिंगदा लमदम असिगी कम्युनिटी पुनमक फ्री मूवमेंट लैहंदुना इम्फाल दिमापुर गुवाहाटी बस सर्विस थाबा हौरगनि हाइना पुन्ना लाउथोकिबगी मतुंगिना ट्रांसपोर्ट सर्विस असि अरांगदगी हौदुना लंबी असिदा एयरपोर्ट अमता याउदुना चटपा हौखिबनि हाइरे नाकला मरोमदना फ्लाइट कंपनी सिंगना लौनिंगबा पैसा लौरंबसिंग कोकलगनि हाइना CM ना फोंदोरखरे इम्फाल गुवाहाटी की बस सर्विस नौना हौखिबासिना नहान मखै फ्लाइट कंपनी सिंगना मियामदगी लौनिंगो मोंगदा सेल लौरंबदगी थेंगनाबा अवाबसिंग कोहनबा ngamlagani हाइना चीफ युमनाम खेमचाना फोंदोखरे वाफम सिंग असि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वाबगाई हायर सेकेंडरी स्कूल दा नौना साबा लैब टॉयलेट अमदि क्लासरूम सिंग संगाबगी थौरमदा हाइखिबने थौरम अदुदा वाबगाई AC की MLA डॉक्टर उसम देबेन यावना मरोइबा मियोय क्यासु सरुग याखि हाइरे MLA Kebi दा सुप्रीम कोर्ट ना सेओल अहुंगी मनुंगदा काउंटर एफिडेविट पिखलकनबा खंगहलकले हाइरे एंकुमजा 2022 दा पांगथोकिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा नाउरिया पाखंगलाकपा केंद्र दा MLA ओइना कारखिबा सगोलसेम केबी देवी की मथक्ता महाकी लंबा ओइखिबा केंद्र सिगी हानगे MLA सोबम सुभाष चंद्र सिंहना सुप्रीम कोर्ट फाइल तौखिबा सिविल अपील पिटिशन असे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथा अमसुंग जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ना थासगी 13 हियरिंग सथरबा मतुंग रेस्पोंडेंट ओइरिबा MLA केबी देवी दा हप्ता अमगी मनुंगदा काउंटर एफिडेविट कोर्ट असिदा पिखलकनबा खंगखिबगा लोइनना मखाताना कोर्ट ना मतम सांगतोपलोय हाना खंगहलकले केस असिगी हियरिंग मथंग था सेप्टेंबर 19 दा अमोहना हियरिंग सथगने 2022 दा पांगथोकिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदुदा SKB देवी ना पुन्ना वोट 10,919 फंगदुना माय पाखे अदुगा महाना माय पाखिबा अदु तोंगान ग्राउंड मरासीदुना पिटिशनर ओइरिबा सुभाष चंद्र सिंह कोर्ट सिंह रखिबने पिटिशनर सुभाष चंद्र कोर्ट सिंह रखिबा वाफम अदुगी मनुंगदा MLA केबी देवी की इलेक्शन एफिडेविट की फॉर्म 26 दा पीरिबा इन्फॉर्मेशन से अरानबने महाकी ममिंग अमसुंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दा असोइबा किया लैरे हाइना सिंगनरकपने स्कूल अमसुंग बोर्ड की रिकॉर्ड ता केबी देवी की ममिंग असि सगोलसेम सोनारिका देवी हाइना लै अदु महाना सगोलसेम केबी देवी हाइना मिखल थेंगलखिबने हाइरे
Petition aduda MLA Kebi Devi ki lanthum amasung mahakki mapuroibagi lanthumgi matangda marik sumba wafam phongdokte haina mara sede. Petition adugi matungina MLA Kebi Devi ki nupagi leiriba lanthum asi lupa lakh 5.40 ni hai aduga election affidavit tadi lupa lakh 1.40 leibani haina ede asigumba soiba se haksin laubaga loina court punam thak taubani haina mara sede. Adumapu Manipur High Court nadi Subhash Chandra na tharakiba petition adu reject taukibaga loinana property ki mamalda soiba leiriba adudi type taubada natraga clerical ki oiba soibane affidavit pallebu wafam adu tangai phadana information singne madu mapung phare hana phongdokibane Manipur High Court ki wafam adu Subhash Chandra singna makata na Supreme Court civil appeal petition oina file taurakibane haide. Apunba Manipur amagi saktam sagat pada naga ge interest maite ge interest Kuki ge interest hai barom da chalga de apunba ge saktam sagat pangam loi haina Michael lamja thangna phongdokre tampak ta krak lak silaga singdana khut tharaga thamlabade Manipur da tangdulai taba porok pangam loi sing tam khaidan rule of law salaiba ngamlaba matamda ta Manipur da tangdulai taba hanjalakane bus amani khak kangpopi phauduna chalaga peace lak le haibi aroi lamdam masida matam supagi oina tangdulai taba poroksi harabadi Manipur gi sing amadi tam animakta sab manaba law and order amadi sab chaba manaba lengak lehan batai apuno Manipur magi saktam sagat pada naga gi interest maite gi interest Kuki gi interest haibaronda chalaga de apun bagi saktam sagat pangam loi haina Thadou NP Manipur ki General Secretary Michael Lamja Thang Thadou no phongdorakre Federation of Civil Societies Manipur Folks amadi Manipur University Students Union Musu anina reshaping the political upheaval in Manipur issues and challenges haiba hiramda pangthokiba khananai nabagi thoramda wafam asi mahana phongdokibane Manipur University ki auditorium da pangthokiba khananai nabagi thoramadu da mahana hai apundo Manipur amagi saktam sagat pada naga ge interest maite ge interest Kuki ge interest haibarom da chalagadi apun bagi saktam sagat pangam loi Puruk ki interest thadok naraga common interest amada sanction minarasi idea of Manipur ge ideology sagat pangam gane haujik naga amadi maitai furubna Kuki singna namna taba mafam singda sangba hangoidi Kuki singna su maitai amadi naga namna taba mafam singda phautna chatpa ngamdrei mafam khudimakta erapan amata yaudna chatpa yariba se kom Nepali amadi Muslim khakta oire asuguma phiba masina idea of Manipur sagat pada chawbo khoro ama oiduna leire Maramaduna Puru Kaloki of Wakalon Kakta the Yumpam Oiraka Setpagi Mohot common interest Samada Sarnabohana Si Hana Pondoke. Mahana High Cookies and Mohot Sinduna Keno UPF government of India the Manipur government ka su sign tona kraba matung da makoi oiba political aspiration ama the Yumpam Oiraga Irang si sagalaki bane su gi framework adugi matungina government of India na makoi oiba separate homeland mapigani haiba laite somnatagi mutual agreement amagi makada amana amada thana daba sikhaktane sugi matamadu loikibaga adum loiragadabani adabu kumja 2023 ki May 3 da thorakiba irang adugi matungdadi suda lairiba keno UPF ki oina su time bond negotiate political statement ama pinaba su extension tawbaga loinana political pressure piba haukhre hariba political aspiration asimak idea of Manipur da tayonaba demand amane maramaduna phurup ama khakta ki political aspiration separate homeland tan ba haibasi Manipur miam ke yeknabane makoina taliba political demand asida center madis delenga animakna compromise tawbugi mong amada leiba oi Manipur si kalu phuruk kiana khundaba state amani haibase khoi phuruk khudimana khangjin gadabane isage identity origin ethnicity punamak ekhoi khangminase amana ama masa khangnaduna apondo phuro amage identity kai khumnaraba matamduda ta ekhoi punna engna singna hengminaba yagane bus amani kha kangpopi phauduna chalaga peace lakla habi yaro hana phongdoke Maruki agent ahum lupta nomit mangani phawbugi manungda wakhal taminagadabane haina KCP PWG MC unification na phongdorakre aina thinkraba Manipur gi lalhaulop kanglepa Communist Party PWG MC unification gi PRO gi thawpuriba singkhai nganbana khuyek piduna thadorokpa cherol amana kangleisa singi mafamda wafam khara thamlakle lobasina Manipur gi miyam da thamlakliba wafam de lupta wild chathanaba wakatche ama lakudagi lupna khanaraba matung lairaba praja kya gi awaba yengduna yetnariba thawpuriba makhoi pumba lukki kamrat singa phaminabagi matam thakiba leikrabane adubu ngasi phawbada sangjarapagi mohota ngakchau thektuna leithokliba People's Welfare Association Lamboi Khonang Makhongi Marup Agency S Milan Inausing
R.K. Herachandra, Elias Tomba Singh, Amadi M. Ranjit, Elias Apik Singh, Hariba Mioy Ahum Lupta Namit Mangani Pawgi Manung the Sanjarakadabane, Mioy Ahumasina Moroki Fangi Oiba, Yamlaba Senpum Kia Paisilaba Matung the Masamasa, Puna Paminaduna Lokiba Agenda, Habidi, Sanakalon Kiabu Masamasana Tugaiduna Angam Tanaduna, Marukai Naba Sinba Habasi Yamna Asoba Asweba Mane, Makoy Honga Sweba Sinamaram Oiraga Marup Yauzariba Kiada, Awaba Saitenkia Pide Haduna, Wakat Zerol the Palakle, Wakada Silabana Yanaba Ama Product Pawbo Makatana Marup Thaba ngasidagi lup na thingzile lup ki mayok tamiyoy ahum masina thingba thamliba si thugaiduna marup toramba thoklabadi masida thorakadaba thohaningdaba thodok wathok masa masana yazare hana lup asina thadorokpa zerol asina haire JFD Finance Secretary Sunil Karamgi Mayumda State Force na Tirambagi Thawong Yaningdabagi Wakan me from Pang Thokre State Asida NRC update Toraba Matung the census Pang Thokadabani have a demand Tauraduna JFD na Sangsilaba Kongjang Asibu Sagoladuna Amadi JFD Finance Secretary Sunil Karambu Manipur Police na Tiba Laklambagi Thawong Adubu Yaningdaba Pongdokladuna Ngasikwa Kaitel Lamdong Lekaigi Lane number 7 da Wakan me from Zatakre Wakaitel Lamdong Lekaigi Lane number 7 Amasung JFD Kusamnaduna Pangtokiba Wakan me Pamadu Sarugya Kibasingna no NRC no census and Thaba placard sing Paktagnana Sizina K Wakan me Pamaduga Marilena Quaketel Lamdong Lekai Merapai Bigi President Soibam Sitradina High Manipur Mitop Kandok Nabaki the Maxen Song Libamio Sing Paban Miamgi Apambanam Tabangam Loy Lenga Asina Logo the Batodang Lorok Trabadi Tungi Mirol Kanana Bahonari Singda Aki to Zumba Piraklabadi Lebak Irang Haunabagi Pausel Tadopaga Pankak Oigani Mitop Nalamda Masigi Yellow Missing the Noma Kandana Landarakwadagi Miam Awaba Pibamama the lady Mitop Kandong Nabahonabada Soba Todang Logo Lenga Sinat Domination Krabada Tungi Mirol Kanabahonabada Hinung Tiltumba Sabak Kangdana Sen Song Libamio Singbo Awang Takta Tangat Pagi Mahut Makoibo Fanabahonrakwa have a say Miam the Singlabane Asuguma Tong Silenga Namakatana Sataraklabadi Miam Gasobo Ihokea Lakane Masitok Nabalanga Senbigano Amaram the Hokibatang Taramapangia Hinong Yada JFD Finance Secretary Sunil Karamgi Yumda Manipur Police ki team ama laktuna mahakpu thirambagi thong adu yaning te hana makhatana phongdorakle Imphal Dimapur Lambida Namduna Public Transport Service Hoba Yaning De Thawngasi Shanti Nate Nampugi Shanti Ni Haina KISR Sina Phongdorakre Haukiba August Kunmathoida Manipur Lengaki Maikaidege NS2 De Imphal Dimapur Guwahati Phawbagi Public Transport Service Hana Gumna Makha Chathabagi Thawngasi Akanama Onda Condemn Tawi Thawngasi Shanti Nate Nampugi Shanti Ni Haina Kuki Human Rights Council KISR Sina Thadropa Zerola Man Haire Zerosina Makhatana Hairibana Lambesida Public Transport Service Namduna Makhatsa Thapa Habasi Yamna undemocratic Amasung unconstitutional over Thawongne Government of India Amasung Government of Manipur Gi Maikaidegi Kuki Singna Namna Taba Kangpopi Amasung Naga Singna Namna Taba Senapati Phauduna passenger Chama Kungamanga Aswangam Yauduna Satki Haribadu Masiga Seng Basing Adu Lotsilaga Thambane Public Transport Service Makhatsa Thakibaduda National Highway Sik Sarupumba Hanba Security Forces in Aduna sanitarize amasung militarize tawbada natana Indian Security Force na passengers sing adu akanama onda Kangpopi district ase escort tawraga chatkibani thawng asi Kuki tribe singi mayakta khakta natana laiba asida lairiba Kuki community singi mayakta ne thawng asina Government of India amasung Government of Manipur na phongna maite community gi mayakta leptuna thabak tawre habadu taklei nongbaina ngak selaga bus atokasin tawbana santi lakpa ngamloi asengba santi habadu de political justice separation amasung tribal singi lam amadi right sing ekai khumnarba khakta da oigadabane Government of India gi maikaidagi Kuki community singi marakta chathariba divide and rule gi tactics ki ase khudakta lepkadabane Narendra Modi na lusingba BJP government na undemocratic amasung unconstitutional oiba moongda Kuki community singda nampu the normalcy lakhanaba honabagi thawng yaning de community ama khaktagi sathokasin tawba yanaba security forces inaba condemn tawi Kuki singna talaba separate administration gi demand pigadabani haide Risang Kaising CM Oiding in the London Sigi Sing Tamgi Canaba Latana Honaram Kihaina Ibobina Pongdora Cray. Risang Kaising Minister Oiding and Matam the Lamdam Sing Tamani Marta Canaba Lataba, Lamdam Ama Oinaba, Yamnakana Honaram Kihaina, former Minister Okam Ibobina Ponglo Cray. Nasi MPC in the Sentinel Congress Baban the Pangtokiba, former Chief Minister Risang Kaising Lake Kidabagi Tararak Suba Kumon Toronga Marilenana, MPC President So Oidiba, former Chief Minister Okam Ibobina Wapamasi
ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯈꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ PM ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ NPPꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯣꯔꯍꯣ S. ꯐꯣꯖꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi mantri pukhri da leiba party asigi office da pangthokiba pawgi mifam amada hai party asigi national president Konat Sangmana Manipur da NRC tawgadabani haba wafam mamang da phongdokhiba laikhre masigi sumathakta party asi Manipur gi sungsinaba lengakta yawbo party ama oina NRC gi matang da laukhiba ware khudimakta sawatuna laklei hojik oiriba Manipur gi phibam amadi miyam gi hul yenglaga census tawdringa mamang da NRC tawbiyu haba wafam asida yumpham oina ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ NPPꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ iPhone ꯂꯩꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯆꯣꯡꯊꯔꯒ ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯀ꯭ꯔꯕꯇꯤ ꯁꯝꯕꯥꯖꯤ ꯅꯒꯔꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ iPhone ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯥ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯊꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯨꯔꯂꯤꯙꯔ ꯆꯍꯤ 94 ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯟꯇꯅꯤ ꯃꯨꯔꯂꯤꯙꯔꯅ iPhone ꯂꯩꯌꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯀꯨꯅꯥꯜꯅ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯖꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯈꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ ꯐꯥꯌꯔ ꯐꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯅꯦꯠ ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯀꯨꯅꯥꯜꯕꯨ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯔꯛꯇꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯨꯔꯂꯤꯙꯔꯅ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯂꯒ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯕ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯒꯥꯌꯦꯡꯗ ꯕꯨꯙꯤꯁꯠ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕ 13 ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ